Iste bundeve, svi pitaju kad će novi video, a? E pa sad će. Niko ne pita kako je novi video, a? Okej. U šta danas uranjamo nožne prstiće? Crne liste prevaranata u Hrvatskoj, na Facebooku. O čemu se tu radi? Svi smo mi jednom bili hlebinci koje nas neko zajebo. Na taj način smo nešto i naučili, jel tako? Malo te život ošamari. Okej. Ovi ljudi dijele svoje iskustva, tako da vi ne bi ispali glupi 2 puta. Ili 3 puta. Kao neko koga su mnogo puta skemali, nema kome nije skemao. Mene je banka skemao. CSGO skemer, prvi put. CSGO skemer drugi put. Njuškalo prodavač. Binance me skemao. Nema kome nije skemao. Kad mi je jednom šef skladišta rekao da će biti veća satnica da dođem u subotu, ja došao i ništa. A jebot. Pa mene ženi ko hoće. Smatram da mogu pričat s nekim kredibilitetom o ovoj temi. A kad kažem pričat, mislim komentirat šta je već neko i komentirao u komentarima same objave. Aj vrti onu retardaciju. A gle stranice, a? Kukica na karticu. Svi skemaju za keš. Meni ne ovdje smrdi, nego smrdi na veliko. Traži broj kartice iz CV-a. Ne može se platiti pouzećem. Onda nemoj platiti. Ana Horvat, John Smith jebate. Ako zvuči predobro da je istinito, onda nije istinito. Osim kad su moji videi u pitanju, ja za 0 eura vama ispostavljam kinematografiju. Stranica kreirana pred 2 tjedna. Prate neki Hao Tong, Mao Tse-tung, ljudi s krivim očima. Želim i ja naručiti. Ma da, a? Si misla neki deal lovi. Dobije automatizirani odgovor, pita drugo pitanje, dobije isti odgovor. Pa šta je misla? Idemo dolje. Hello beautiful, hi, I'm currently in Iraq. Mlada Slavonka. Ajo, šta toliko para? Ja ne znam kako su ovi ljudi došli do tih para kad su tako... Kakvi su to flomasteri? Jasmina, novi član grupe, ajoj, zašto? Pa nije ona ušla u grupu zato da bi vidjela kako da ne nasjedne, nego zato što je već nasjela na kitu. I to je došlo onako, na nos joj izašlo i neko je poslo kramariju u paketu. Bar je dobila nešto. Neko se cima za tu prevaru, ipak nešto i šalje. Jednom prođeš dobro, drugom prođeš dobro, počneš vjerovat ljudima, i onda te neko naguzi. I onda prestaneš naručivati uopće. I šta ja onda budala da držim 69,7 oglasa na njuškalu kad niko neće kupiti? Možda mi ne vjeruju. Pogledaj me kak izgledam jebe. Šta ja bi nekog prevario? Pa dajte dečki. Rezervacija apartmana, aktualne prevare preko ljeta. Promijenili ste ogradu. Šteta što to ljudi počnu tek shvaćat nakon što ih se prevari. Tek poslije kad se vrate, joj kako je bilo očito. Jebe mu. Post not clarity kad te prevare. Ljudi sa profilom slikom djece žele izgledat vjerodostojnije, pa kao pa imaju djecu, pa ne bi oni, pa ne baš ti vas hoće ugrist. A zlači, zlajudin, pa ne bi on, pa tvoje djece. A zlaju se čak i javio. I druga strana priče. I prevaranti mogu biti malo lukavi. Oni se ušunjaju u ovu grupicu i onda ocrnjuju druge ljude, ali dok ne čujete obje strane priče, ne možemo zaključiti sa sigurnošću ko je ovdje kriv. Ti nisi dobar radnik, ja sam i za tebe morao čistiti. Te novce dala Aki Nečaku za novo auto. Malo prespecifično, ali eto, sad svi imaju broj telefona ove sejade. Gdje su moji novci, gdje je moja plaća? Odgađanje. Ma da, ma joj, ma znaš, izletilo. Nije izletilo. Ovaj gljivar poslao oštećenu gumu. Odi, plati polomi rebra. Jebe mu sad. Pa nećemo lomit rebra zbog lomljane gume. Odi pa mu gumu izbuši. Ne rebra jebe. Rebra koštaju. Isprike, joj, glasovne poruke ima žena. Kakve su ovo mutikaše zbog nešto eura. Ali to zato tako i funkcionira. Kradeš u malim količinama. Ja bih rekao šta? Ja da gubim obraz zbog 2 eura. Ja te zajebe. Za 2 pa 3 pa kasnije završi u nekoj stranci. Sve bi to bilo okej da se zna dokle treba grabiti. Ali prstići samo dublje idu. I onda postane očito. I šta onda? Otvoriš novi profil i kreneš raditi istu stvar. Nametneš se ko rješenje.
Ljudi će više pas na prevaru ako je direktno povezana s nečim šta je njima u tom trenutku bitno, blisko. Ako očekujete paket, mamicu im. Stižu poruke od pošte. Hrvatska pošta šalje sumnjive linkove, .d. Pazi ovu glistu. Čovjek stavio točne korake. Dajte mi $1, ja vam vratim 2. Svaka čast. Ovo šta kaže liho, 1000 ljudi. Ako vi 1000 ljudi prodate nepostojeću stvar, 999 njih će tražiti refund, ali ona jedan, njegova kinta ide vama u džepinu. Poslali pogrešan paket. Na ovakvu foricu sam ja nasio, ali ne toliko glupo, onako, ej daj mi pare, ja dam pare, ne. Naručio sam od lika koji je nešto prodavao i rekao je da će mi poslati. Međutim, poslao mi je krivu stvar. I jebi ga sad, povuci, potegni, lik mi ne vjeruje, a njegov bratić slao paket, a joj, a provjerit ću, a nema tog paketa. Uraz, alo. 500 GB hard diska si mi poslao, na kojem sam iskopao tvoje fajlove sa Dr. Diskom ili Dr. Drill. Formatiran je bio disk, nisi ga slučajno poslao. I baš je tad bratić slao, joj. Voli me kurac za tvog tetka ujca nečaka. Da vidimo ove ćevape. Gorane, kad dolazite? Gorane, jutro ako kuhinja ne bude montirana. Da, ljudi se prijete. Dobit ćete muda pod bubrege. Gorane, ja te čekam, Gorane. Goran po mlijeko otišu. Ona stranica Riker. A di nađu te stranice, jebote, jel imaš Nike.com, jel imaš Adidas.com, jel imaš, nemam pojma, ne naručivat sa XY stranice, www.origigi tenisice, sniženo sa 200 eura na 20, kako? Pošalji mi pare pa švijet kako. O moj bože, Dejan Pastrva radi sa gospođom Ljiljanom. Da, ovo je malo sjebano. Kako da majstor zna da ćete vi to njemu platiti na kraju, a kako da vi znate da vas majstor neće zajebati, stat na pol posla, a uzet kapar. Ja jesam hendikep, ali toliki valjda i nisam. Kaže lijepo čovjek, ugovor o radu. Evo, javio se i Deki, ja sam Dejan Pastrva. Čovjek mliječni zubić, promijenio je Dejan Pastrva u Deki Aim. Čovjek se pravda, skida kalju s obraza. Pranje tepiha D.O. 60 eura od uvjeta. Ej jebi ga. Za 60 eura možeš novi tepih kupiti. Šta kao ne možeš? Mora biti na njuškalu. O bože, kaže Sanja Stanić Jukić s 2 prezimena. Već počnem skužiti da se oglasi pomalo ponavljaju. Danas kad izlazi ovaj video, to je dan žalosti u chatu za sve ove ljude. Na neki način mi vas je i žao, ali svi mi učimo u životu, a škola košta. Škola košta. I nemojte biti teletabisi, nemojte puštati ljude u svoju kuću. Nemojte plažati ljudima unaprijed. Nemojte vjerovati u sve. Nemojte vjerovati u dobrotu ljudi. Gledajte me kao starijeg brata kojeg nikad niste imali. Možda i bolje da niste, ali gledajte to i sa pozitivne strane. Da nisu ovi ljudi popušili šibicu, ne bi ja sad tu imao šta pričat u kameru. Tako da, pamet u glavu, prst u dupe i stisnite mi onaj crveni gumbić. Ne mogu vas više prebrojati koliko vas nema. Ajde, banana.